Anem, que balli las cartes. Ainsi la première carte. Hop! Que m'escapi la carte. Ah, be comença pla, que preni la carte. Ainsi. Ainsi la deuxième carte. Sus tout, ne deixis pas cader aquella carte. La carte, bien tenut. Perché dice susem la carte? Ne connaissez pas los PPC, tutti? Non, so que ya quoi? Eh bien, los PPC, los pronoms personals complements. Amuche? Per exemple, quan dicem que preni la carta, que haurem pogut dir millor que la preni, que sembla el francès, un pronom complement de cada pronom subjecte. Te, que torni balli las cartes. Anem, babé, sense dir les cartes. Donc, que torni las balia ou que las torni balia? Avisa pe, quan hi ha un verbe a l'infinitiu, que causa el pronom complement avant el verbe conjugat. Et donc, que cau dise que las torni balia. Atau! Te, la Clemença! A tu diha! Mercès! Benei harter de las cartes. As-tu babé que t'agrade la belote? Mais a you ne m'intéresse pas ce brigue. So qu'as dit, ne compreni pes are, n'ei pas entenut, ni te, ni me. Plan bis, babé. Escutat. Ne m'intéresse pas. Que t'agrade quan hi ha un buca a la dreta du pronom que cau contracta a dreta. Et quan ei a l'esquerre la bucale, que cau contracta a l'esquerre? Solide. Abet vist, le pronom lus ne se contracte pas sonque à l'esquerre. Repla. Mais si n'y a pas na de bucale. À la bête, que cau guarda la forme sincère. Et quan y a mantu PPC? Oh, pop, pop, baille las cartes cum cau deia et tau demorant dus PPC meitart. Anem.